daripada Allah kenawa udonya sehat tubuh lon bile Allah lon kena kisah nasabah haba dengan izin pa alhamdulillah syaelon kisah sejarah kubu mulia kubu anak banyak habalon kisah tragedi berdarah masa Belanda. Don si kurang belale limang dalam sejarah wate penjajah masa Belanda gumpang melabuh jalan setapak dua uroja payah lah merimba tungku marhaban urang taat kaim ngan tapak jak melabuh ke mala nyan urang melabuh toke kayatat ke bua gemekat gejarat rimba baton si kurang belane limangan hendak Allah gopnyan menikah si deh di kemala ngon si drobino adek Maisara si ton menikah kalahe si drawa putra anak pitari rupa tak cedah sabah sejarah Maimun namanya baru peton umum anak metua kehendak Allah meningai poma tungku marhaban mulai gelisah hati tak susah ngon bijah mata hae getule mutamah gunda langsung gepega ba ayah tuan ngon sigra lolake izin o ayah mertua lon jakwa baga umelabuh tuma bahle lon publo harta melimpah peng mengon pira o ayah ulun baserta urang kemala habeh dum megah harta melimpah ge publo dumna uba ayah tuan jaklah kema tagun bukula bungko ngan ija pekan mak marhaban bawa harta dum ni hana pegah hang uruteli hai publo harta nyawa melabu roh sidro urun bak tengku marhaban lake ajak pengan menyawa waran rimba abudo kade nama urengan niat ngon tujuan ya rampok harta. Assalamualaikum. Salam. Apa le do tahan? Tahan yang jana. Ai urang apa harta ke bublo ko? Ai kau belum ya wa dong labu. Mang bajan ho. Hanya kumpekan dengan tuan. Karuan ka lu. Ajit. Bit putih hati tengku marhaban hana mewaham hana prasangka oh singoh uro balhe urengan menuju gumpang rocot kuala roh gampong bangke pioh si malam kucik Daud masanya cukup setia hai kucik Daud lon nyo marhaban izin si malam lon bak gata pegah jalitra tengku marhaban balhe urengan peturi nama pegah jalitra maksud tujuan kajula malam hantungut mata itu pun modal tinggal dong kan haji
Cik nak berlemah komo dia. Komo yang nak berlemah. Ukuran yang minum. Ang singa ora bungkuh lam pakaian mengan berlian bungkuh lam ija gejok bukula ge asah parang gejok makanan ia kupi lam kaca berangkat umelabo banhai urang nyan anu gegulam bismillah ge baca roh bakcot uke kaya jambu nasinan urapi malam ge piung sigra di apa kade nafsu jen setan poh dua malam parang geraba kagak kau taku tengku marhaban ngon anu gopnyan siga bandua ubena hatta milik marhaban gucok Bandungnya bulat gegisa bantroh ubangke hatehan tenang bak kucik Daud Rijang ja pegah haba Kepetungguna harta jai tatar Munya ibadat hana metumeng Hanja deh lon jakle intan murhaban Sebab lon tuan kademam malaria Hana pesosa ketengku marhaban Kana ngon gopnyan awak mita dama Hatinya kade hanale tenang Gundah pikiran rap stres jiwa Harta rampokan milik murhaban Kagejak simpan gebau kemala Na dua uro tempo olehnya Lewat rombongan serdadu Belanda Rod jalan tiko melabuh gumpang Bantroh tempatnya namanya manusia. Dat zijn toch allemaal zaken die we met een hele korte reactietijd zien aankomen. De wereld verandert razend. Gekalon manye sadis hanaban Yo matengon parang kon buat binatang rimba Bak kusi Daud Belanda watenyan Troh ba ule balang Jakba berita Perintah kusi Daud Buat ule balang Yuwas semiu rijang Manyet lam rimba Iwa kalon bukti fakta lapangan segera laporkan hanjut prehlusa oh bantu kude semiuk ledi jang bak sabah lubang manyet bandua menurut data hasil lapangan nyawa perampokan habis dicok harta dikucik Daud cok kesimpulan nyona hubungan ngon jame barosa langsung dua pakat ngon ule balang pegot laporan troh bak Belanda hana trewate cok kesimpulan yang pamurhaban buat ngon yang geba abudul kade yang wa malamnya patut dugaan pelaku utama serdadu Belanda licik masanya kirim pasukan yuwa mata-mata sketsa wajah karena bayangan langsung penangkapan salam penjara langsung ubutawi yusa kurungan ngona pengakuan buku TV nyata sampai ojino ni bak tempatnya
kubu anak banyak gebohnan megah lagoina kuburan karapi masjidna di sinan rame kunjungan urang berdoa kubu keraman cukup dikenal bak bineh jalan bak kilol 22 no cerita akhirul kalam maah berijang na beda haba kalaen sumber lain keterangan cok kesimpulan sangnya yang benar. Dan ceritanya lon tun wari belimang, lon tule, lon tipe na bak-baknya di kebun maya. Dan orangnya yang kasih lon ke persiwan di luar peti, Bupati Aceh Barat dan peti Pidi.